Dobro, jesmo vani. Dobar dan, recite nam nešto lijepo. Evo, sunce ko u predstavi. Sunce ide mi u oči. Eto. Dobar dan, dragi gledatelji, gdje god da jeste. Dobrodošli na 4. večer 3. festivala Bolje da o tome ne razgovaramo. Čak sam rekla dobar naglasak, ne mogu vjerovati. Bravo. Večera smo gledali predstavu Giga pravi more, Narodnog pozorišta Toše Jovanovića iz Zrenjanina. I to iz njihove lutkarske scene. Jako sam sretna u ime cijele ekipe Teatra Pokoloko da ste nam uspjeli doći. I mi smo jako srećni. I s nama su večeras Vida Paro, učenica 6. razreda. Bok Vida. Bok. I s nama je i glumac iz predstave Predrag Grujić. Tako je. Bok Peđa. Bok. Eto, baš mi je drago da smo se ovdje okupili, da pričamo o ovoj predstavi koju smo upravo pogledali. Iskreno, mene predstava satrala i baš da sad ne moramo razgovarati, a kao moramo razgovarati jer eto, tako smo si sami napravili. Ja bi sad evo još malo sjedila i razmišljala. Pa i ja bih. Pa evo, Vida, budući čini mi se da si ti od nas troje ovdje najsabranija, ja bi te rado htjela pitati kako se ti osjećaš nakon ove predstave? Meni je stvarno sam zadivljena. Nema komentara koliko je dobro i stvarno baš ste dobro napravili. Hvala ti. Bez daha sam ostala. Vida, meni se čini, evo za sve koji ne znaju, moram to napomenuti, da je predstava nastala prema knjizi Giga pravi more, popularne spisateljice Jasminke Petrović, koja evo imamo isto tu čast da je s nama cijeli ovaj festival. Kod nas ta priča nije izdana, ne znam je li kod vas to kao poznata priča? Ne, nije. Okay. To je prva priča koju je Jasminka napisala, čini mi se, slagat ću te, 96. Tako godine. Tako sam pročitala, da. I niko od nas nije za to znao jer je to izašlo, čini mi se, tada izdanje i od tada nikad se nije više bilo drugo izdanje. I onda nekako, čini mi se, paralelno kada su uprava naša, Milja Mazarak, Blagovesta i Dunja Matić dogovorile da to radimo. Onda nekako paralelno uz to i uz naš rad je nekako krenulo da se sprema i drugo izdanje i da Jasminkina ćerka Ana napravi ovu divnu ilustraciju. Tako da nekako čini mi se da smo svi zajedno u jednom momentu kao da je bilo neko vreme da se Giga ponovo oživi jer je stvarno to zaslužio. I danas sam čitao nešto što je Jasminka rekla da je trebalo vremena da se Giga ponovo živi jer je to najbolja knjiga koju je ikada napisala, a prva je ujedno. Da. Ja se nadam da će i naši čitatelji imati prilike čitati. Stvarno se nadam jer ovo štivo je neverovatno. Da, baš evo, nekako, dobro, doći ćemo do toga. Polako. Ovoj predstavi zaista teško razgovarati malo po malo. Evo, imam osjećaj, ima toliko toga i teško je ovako, ali to ćemo mi sad nastojati, selektirati teme da malo ovako to mi rastrančiramo. Ali evo, htjela bih pitati Vidu, ovo je jedna kompleksna priča. Naoko, samo je naoko vrlo jednostavna, ali zapravo je vrlo i filozofska. Ima puno toga što se događa iznad jedne jednostavne možda naoko priče. Pa evo, možeš mi ti reći kako si ti vidjela, što se događa u ovoj predstavi? Pa prvo sam kao počinje mrak, kak se gase svjetla na publika. Onda se odjednom počinje paliti pozornica. I u tom trenu sam odmah osjetila da bi bilo nešto dobro. I onda, kad su došli glumci na pozornicu, predstavili se, wow, ok, ovo će biti dobro. Donesli su lutkice, odnosno Gigo i Cvrčak. Da. Čim su počeli pričat... Tu je sve krenulo. Da, tu je odmah u priču. I znači prvo se odvija kako su se oni kao sprijateljili, upoznali. Onda nakon toga su se počeli družiti i Cvrčku je kao bio rođendan. I Giga je htio napraviti more kao poklon za Cvrčka. I kao, znači, Cvrčak se smijao, nije mogao vjerovat kao stvarno, ma nema šanse. I onda je Giga to dokazao i kao išli su se kladit odmah na klađenje.
I onda su onda je počeo se to odvijat, pijesak se na pozornicu. Meni to fora kao taj pijesak. Nikad nisam vidjela tak nešto stvarno na pozornici. I to je tak dobro, onak kao da sam ušla kroz portal negdje. I onda su se počeli igrat. I onda je Cvrčak zakasnio jer je prekasno došao doma i mama ga je špotala. Ako još jedno napravi da će dobiti batina. Nakon toga... A što misliš, poslije shvatimo, zašto ga je špotala tako jako? Pa zato što nije htjela povjerovati da su napravili more. Kakvo more, gdje. I onda ga je pošpotala, rekla ako još jednom zakasniš doma, neće biti dobro. I onda su išli na to more. A Giga je napravio more, je li tako? Da, Giga je napravio more. I onda je došao kao taj jedan majstor koji je pomagao, još su radili na tome. I onda je Giga rekao, ajde stavi tu šumicu, nešto tako. Kako je, borovu šumicu, sve priča kako treba. Dobro. I stavi tamo. I ovaj majstor nije htio poslušati, poslušao, ali nije skužio kaj je htio reći Giga. Onda su se tak posvađali. Nakon toga... Stvarno svaka čast, baš si jako si super se zapamtila. A nekako sam mislila, stvarno nisam očekivala da ćeš tako super prepričati, svaka čast. Malo predugačko. Nekako sam, nisam uopće očekivala tako detaljno. Nego sam mislila više kao, o čemu bi onako rekla da je predstava. Možeš u kratkim natuknicama šta ti prvo padne. Prva natuknica bi bila kako Giga pravi more, znači na koji način, koje su faze. I onda, prvo je počeo smišljati to i zvao majstore da pomognu napraviti. I onda nakon toga, kad su napravili dosta puno toga, kad su dodali u sredini su Cvrčak i Giga govore kako su dodavali nešto. Naprimjer, zvijezde, školjke, kamenje, ribe. I tako, kiša, to je delfin koje su kao Giga i Cvrčak dali ime. Da. A što ti misliš, što je recimo dalje, kako se predstava odvija, dalje nekako kao da se ljušti, sve više doznajemo šta se zapravo događa. Zašto je mama možda u tom strahu, jel se skužila te neke stvari, kako je to djelovalo na tebe? Ovo je taj drugi dio recimo predstave, kad više saznamo zbog šta se događa oko tog mora. Kako je to djelovalo na tebe? Pa, lijepo, ali... To što je mama se toliko sad brinula za Cvrčka, malo mi je to prestrogo bilo za Cvrčka. Jer Cvrčak on je dijete, on se može ići igrat na more. Oni su slobodni. Nema kraja. A što je sa tom, sjećaš se što se događa gdje je tata od Cvrčka? Tata je bio u zatvoru zato što... Jer nije htio ići u rat. I osjećaš li u predstavi tu neku ratnu atmosferu ili ste ti više onako usredotočila na tu igru i more? Pa, u tom trenutku kad je spomenuo da je nije htio ići u rat, onda sam se prisjetila, neke mi se u glavi onak stvorilo kao rat, da se priča kak se odvijala, da tata ne želi ići u rat jer ne želi pucati ljude i tak. Da. I da li ta recimo i te gume, pijesak? Da, to mi je baš bila fora ideja za te gume. Da, kreativno je. A stvara li to nekakvu dodatnu atmosferu, kao tu neku ratnu i strašnu, ili zapravo ti je to super i potičete da maštaš? Pa, potiče me da maštam više. Ne volim baš razmišljati toliko puno o ratovima, pa onda na bolju stranu. Jako je divno ovo sve što ti pričaš trenutno, zato što i mene nekada malo i nervira kad kažu ovo je antiratna predstava ili predstava o ratu. Nije. Rat je samo okolnost, jedna strašno surova okolnost u kojima se
ta dva dečaka i njihove porodice nalaze. I ona je svesna da su tu da je rat oko svega toga, ali nije zapravo ni to toliko bitno koliko je bitno njihovo prijateljstvo i sve ostalo što ona govori. Da. I meni se isto baš to svidjelo što je cijela priča onako skroz u nekom drugom planu. Osjećamo nekakvu atmosferu i to, ali baš s jedne strane se onda pitam baš da li je to zato što je o toj temi stvarno teško govoriti ili jednostavno to nešto što djeci stvarno nije toliko važno. Jer što god da se događa, oni se uvijek koncentriraju na ono što im je lijepo, na igru i uvijek u svakom tom teškom periodu oni proživljavaju svoj život, sklapaju prijateljstva. Evo neki dan isto pričali smo o predstavi iz Beograda gdje isto govorimo o dječaku koji bježi iz svoje zemlje. I redatelj je govorio na radu u toj predstavi kao djeca u tim kampovima, oni se zaljubljuju, igraju, proživljavaju sve normalne stvari. Tako da to je isto nešto što mi se baš svidjelo. U ovoj predstavi je okolnost mogla da bude i to. Mogla da bude 100 nekih loših okolnosti, ali je nekako jedino što je bitno je da se to zapravo dešava. Mislim, svet je u ratu već godina, mislim ne godinama, nekih 1000 godina. I sad, da li je ta okolnost ili je neka druga, ne znam koliko je striktno bitno da mi pričamo o ratu, koliko pričamo o prijateljstvu, o empatiji, o brizi jedan za drugog i o nekim baš lepim i plemenitim stvarima koje ona pominja. Bravo. Da. Hvala. A koje dijelovi u predstavi su ti onako pobudili nekakve emocije? Pa, evo, na primjer, kad je kao tata od Gige umro, to me najviše pogodilo, onak kao tata od... Mama, oprostite, mama. I onda je tata kao dolazio i onak jedva se pomicao da stavi cvijet na grob. To mi je onak bilo nešto... Wow, okej. A ti je bilo neprijatno za gledanje? Pa, mislim, onak, ne znam. Niti kao bilo ne mogu ovo sada da gledam? Ma ne, mogla, mogu ja sve gledat. Meni je to bilo okej, mi samo kao onak tužno je. Tužno je, da. Pa da, često smo mi onako kao isto jako oprezni. Joj, bolje da ne smijemo scenu sprobati. Da, upravo zato i pitam. I mi stalno razmišljamo ovo možda previše, možda ovo ne bi trebalo i onda nakon tih nekih kontrolnih proba koje mi uglavnom imamo u pozorištu sa uglavnom dečjom publikom, shvatimo koliko, naravno da mi treba da pazimo na sve to, ali koliko oni mnogo bolje prihvataju i razumeju i osjećaju neke stvari koje nas brinu. Daj, pričaj mi malo još o tim kontrolnim publikama. Evo stvarno, jel kao onda jel mijenjate onda stvari nakon toga ili često već... Pa mislim da ne menjamo, nismo do sada menjali, zato što na tim kontrolnim probama mi toliko divnih stvari čujemo od te dece, da jedino što mi možemo je da uradimo isto tako, jer to bukvalno nama otvaraju oči za neke stvari koje mi sumnjamo da li će deca razumeti ili ne. I to, kada mi sudimo o tome šta će deca razumeti, to je baš, može da bude jedna zamka. Moj brat, ja imam polubrata mlađe koji je imao 6 godina kad je izašla ova predstava. I ja nisam mogao, ja sam razmišljao da li da ga dovedem, a onda opet razmišljam ko sam ja da sudim, da li on treba to da gleda ili ne. Ja nikad u životu sa njim nisam tako dugo pričao. On je mogao da priča o ovoj predstavi, pritom dolazio je ranije na moje predstave i uglavnom su neki komentari bili pa lepo je, on voli mene da gleda, pa ti si bio ovakav, ovo je prvi put da je on suštinski imao potrebu da priča, da me pita zašto je u ratu, šta se desilo sa Giginom mamom, zašto se ide u zatvor ako nećeš da pucaš u ljude. Od tih nekih stvari pa do nekih banalnih, on je pričao o tome beskonačno dugo i to mi je baš bilo puno srca. To je baš divno kad imaš toliko za razgovarati o jednoj predstavi. Da. Imate uvijek te kontrolne publike, razgovore ili je to na inicijativu određenog redatelja? Mislim da uglavnom imamo uvijek. Da imamo publiku recimo iz nekih dramskih studija dođu deca koje se bave pozorištem, a imamo tipa iz vrtića ili iz škole dolaze deca. To je obično par dana pred premijeru, imamo 1 ili 2 kontrolne probe, čisto da s njima
porazgovaramo. Mislim, to sad kao kontrolne probe, u suštini je to jedno nama uživanje da pričamo sa njima. Da. Vida, a što misliš, budući da ovo ipak predstava koja se kombiniraju različite tehnike, znači imamo glumce koji glume, prisutne su lutke. Što ti misliš kao, recimo, ti si 6. razred. Kako je tebi gledat lutkarsku predstavu? Je li to onak tebi već u startu kao ili ti nisi skeptična prema tome? Pa nisam skeptična. Ja sam za sve predstave. Meni je da li je za odrasle, da li je za malu djecu od 3+. Meni je svejedno, meni su sve predstave super. Osim onih koji nisu. Pa mislim, ima stvarno malo takvih. Ovo je dio. A reci mi, je li ovo ovako prva predstava sa elementima lutkarstva koju si gledala da nije baš Crnkapica ili tako nešto jednostavno? Pa, moglo bi se reći, da. Jako sam oduševljena. Ja isto. Da. Da. Pričala si mi baš da ti se jako svidjelo to što se glumci izmijenjuju. Da. To mi je baš fora onak, znači prvo na lutkici i onda odmah u sceni ovak kao glumac. Naživo. Da, to mi je stvarno I ti glasovi kako se izmijenjuju. Brzo, znači iz jednog glasa u drugi. To mi je super isto. A da li ti je smetalo to što 3 glumaca igra 2 lutke i što ide lutka iz ruku u ruku? Pa ne. Ne, to mi je bilo super. To mi je baš bilo Super, to je nama bio jedan od najvećih izazova da to uradimo. Pogotovo meni, ovo mi je prva klasična lutka. Ja sam radio lutkarske predstave pre ovoga, ali nikad nisam imao klasičnu lutku. Imao sam neku loptu, imao sam neki krug, imao sam sve nešto. Baš sam korak po korak učio o lutkarstvu. I ovo je prva klasična lutka. Pritom sam dobio jedan zadatak da istu lutku vodim sa 2 ozbiljnih lutkara i da ja to moram da budem negde na tom nivou i to mi je bio jedna velika frustracija, ali s druge strane jedan veliki izazov i nekako čini mi se da smo uspeli jer smo razmišljali probat ćemo, ako to ne ide, ništa, imat ćemo svako svoju lutku i to je to. Međutim, kroz probe smo uspjeli da se usaglasimo, tako da mislim da je to još jedan kvalitet ove predstave. Meni se to jako svidjelo kao neki režijski postupak. Evo, stvarno, jer dobiš neki dojam, svako od nas može biti, se može naći u toj koži. Upravo tako. Baš stvarno svaka čast kako ste to uspjeli. Kad je Milja Mazarak-Marinkov, koja je režirala ovo, rekla da ćemo to da radimo, mi smo rekli ne, to nema šanse. Pa ne možemo mi da se usaglasimo u temperaturi, u glasu, pritom je koleginica i 2 muškarca, 1 žena, kako ćemo sve to. Onda je rekla, ok, nećemo, ali ajde probamo. I na kraju smo se... Tako isto nas je prevarila za mnoge neke stvari. Jer smo mi bili ubeđeni da će te lutke imati usta i oči. Jer je Jasminka napisala da Giga ima velike, tamne, prodorne oči. I mi smo bili ubeđeni da će to da se desi. Mi smo te oči čekali i nikako da dođu. I mi smo radili s tim lutkama bez očiju, misleći da će uskoro te oči da se naprave. I samo par dana pred premijeru su nam rekli ne trebaju nam. I stvarno nam ne treba. Ne treba. Baš ne treba. Vjerojatno bi bilo drugačije da imaju oči, ali baš nisu potrebne. Da. Ova predstava je jedna od onih predstava za koje ljudi isto znaju pitati za koga je. Kao za koji je uzrast. Pa eto, i sama priča nekako je univerzalna, tipa sigurno mnogi će reći da ima neke poveznice s Malim princom u smislu načina na koji je napisana. Priča koja nije samo za djecu, nego ima jako, jako puno slojeva nivoa. Pa evo recimo, što ti misliš, kako je zapravo vama najljepše za igrat? Kako je u pozorištu prodajete? Doslovce, za koji uzrast? Slagat ću te, možda je 7+ ili 6+, nisam siguran. A kako je tebi najugodnije bilo igrati? Jel vidiš kojom razliku? Publikom? Da. Ne znam, ne vidim razliku. Mislim da nije stvar lepote igranja i lepote razmjene sa publikom, mislim da nema veze s godinama. Evo večeras ja ne znam ko... Kak si to lijepo rekao. A stvarno je tako. Hvala ti. Ja večeras ne znam kog su uzrasta bili deca u publici, ali večeras je bila neka konekcija predivna. Tako da možda su bili klinci, možda su bili stariji, ne znam. Bilo je stvarno miks, stvarno bili su mali. Možda i to najdivnije. Jer mislim da je svaka predstava za svakoga i da je stvarno suludo da mi sudim, osim za neke ekstremne stvari, ali da je stvarno suludo da mi određujemo koje dete sme da uđe u pozorište, koje ne.
jer mislim da svako dete koje uđe u pozorište nešto što mi nudimo će pokupiti. Možda neće razumeti priču uopšte. Možda će razumeti priču, ali neće ništa osjetiti. Možda će vizualno nešto doživjeti, emotivno. Mi se stalno stavljamo u nekakvu poziciju deteta, a nisam siguran koliko je to fair. I onda se trudimo da nekako to izbjegnemo. A Vida, što ti misliš ovoga kao, ti lagano tinejdžerica i to, što ti misliš, jel bi preporučila to svojim vršnjacima ili? Pa bi, da. Mislim, oni baš ne vole ići toliko u kazalište koliko ja volim, pa ne znam kao da li bi htjeli. Pa budem, da. Kako bi rekla svojim prijateljima, kako bi ih nagovorila da dođu gledati ovu predstavu? Pa rekla bi im prvo, hej, moraš ići vidjeti ovu predstavu. Znači, kao prvo, za sve uzraste, kao nema granice za uzraste, nema ograničenja nikakvog. Znači, prvo to i onda bi im rekla, ako će oni reći ne da mi se, ne. Ja ću reći, ajde, barem probaj, barem uđi u kazalište da malo vidiš kak je to dobro, kakva je atmosfera. I onda, ne znam, tak bi nekak na taj način bi nagovorila. Jer oni u mojem uzrastu više vole djece ići u kina nego u kazalište. Ja više volim kazalište zato jer je kao događa se glumci uživo. Nisu na platnu i ovak gledam i ovak nek mogu i u filmu mogu izraziti emocije, ali u kazalištu za mene više nekak kao mogu se opustiti i tak. I recimo kad završi film u kinu, ide odjevna špica i sve. A ovdje kad ti kaže glumac nikad nema kraja, gotovo. Da. Dobro. Što sam te htjela pitati? Aha, ti si neka pitanja isto sama pripremila za Peđu, ali tako? Što si te htjela pitati? Prvo pitanje, kako se vi pripremate prije predstave? Na koji način? Jel vi kao, ne znam, kako se pripremate? Neposredno pred predstavu? Da. Pa večeras ovako. Postoje neka igranja, pritom sam ja tremaroš veliki, tako da postoje neka igranja, pogotovo kad su ovako neka gostovanja gdje imam veliku tremu. Postoje neki rituali koje ja radim pred svaku predstavu, imao tremu ili ne. Ali neću ti otkriti, izvini. To su mi intervjui, samo su moji. Dobro. Ali došli smo, imali smo probu danas da se malo uigramo, da uđemo u temperaturu predstave. Presvukli smo se i čekali da vi uđete sa velikim uzbuđenjem. Postoji taj neki miks toga, nadam se da nikada ova predstava neće početi i samo što pre da počne, samo da izađemo i da uživamo. Da. Dobro. Drugo pitanje bi bilo kako određujete trajanje predstave? Pa mi je spremamo i radimo, imamo okvir neki koliko mislimo da će ona trajati. Jako je dobro kad u pozorištu na jednoj predstavi radiš sa dramaturgom, to je u ovom slučaju Dunja Matić koja je sjajan dramaturg, koja onda pazi na to koliko stvari treba da se dopiše ili da se izbaci iz teksta ako nam je problem trajanje. Nekako, uglavnom, trajanje predstave nije toliko bitno jer ako ona traje 2 sata, a drži pažnju, da tako kažem, ne volim taj izraz, ali ajde, to je super. Ako traje pola sata, a dosadna je, onda opet to nije u redu. Tako da se nekako ne ograničavamo trajanjem predstave, trudimo se da ne bude duže od sat vremena, čisto zbog toga da ne držimo, pogotovo malu decu, dugo u pozorištu. Mogu samo vidjeti, imate li vi neki imperativ u kazalištu, pogotovo kad igrate za školsku djecu, za organizirano, da mora trajati 45 minuta ili to? Nemamo. Uglavnom je to 45 do sat i 15. Tako. Okay. Koliko traje dječja pažnja. Tako nas uče. Nisam siguran da je to istina. I ja isto, da. Zavisi šta im ponudiš, toliko će njihova pažnja, čini mi se, trajati. Kako uspijete izraziti emocije prema publici? Kako uspemo? Da. Ne znam. Da čujemo. Mislim da je pre svega jako bitno da razumeš šta govoriš i šta u ovom slučaju još i lutka. Tako da postoji ta jedno sredstvo između tebe i publike koja je lutka,
ali nekako kako prenosimo emociju, ne znam. Mislim da je bitno da jako razumeš to što pričaš i da probaš da to osjetiš. I na taj način, ako je to iskreno, onda možeš da preneseš emociju. A ako to pokušavaš da fabrikuješ i da napraviš na veštački način, onda to uglavnom ne pije vodu. I to se dešava. Dešava se u jednoj predstavi ovoj, da ja izađem i da jednostavno ne dešava mi se. Nisam dovoljno prisutan, nisam dovoljno iskren i ne ide. I tu je bitno ne sad ja na silu, sad ću ja to da pokažem, nego sačekati i valjda će doći. Nekad dođe, nekad nažalost ne dođe, pa onda budemo depresivni posle predstave, ali uglavnom se desi i kada se desi taj moment iskrene emocije, to je onda zaista nekako okrepljujuće. Super. Baš se tijekom ovog festivala, kad gledamo sve te predstave koje stvarno govore onako, dosta su i emotivne, govore o raznim temama. Imam baš osjećaj, bar ne znam, treba to malo vidjeti, da ako glumci stvarno nisu prisutni, apsolutno razumiju što govore, da ih se to, da nekako nisu ono skroz involved, da predstave nisu dobre. Tako je. Jednostavno ovakav tip predstave zahtjeva stvarno da se cijeli ansambl nekako preda. Ja stvarno verujem u to da ako glumca ne radi to što radi u tom momentu, da ne može ni publiku. Da. Baš evo nekako, voljela bi malo istražiti o tome, sigurna sam, ali nekako... Verovatno postoje neke cake koje ljudi neki rade, pogotovo možda na filmu, možda i grešim, da uspeš to da uradiš na neki veštački način, ali to nije moj način. I nekako, čak mi je nekako licemerno da to radim. Da, ali nekako baš pogotovo kad su takve predstave, kad su baš namijenjene izvođenju, mišljenje ne su prvenstveno da ih gledaju djeca. Mislim, naravno i odrasli, ali primarno je nekako rađeno za djecu. Imam osjećaj da je baš teško postići taj efekt, prenijeti emociju sa nekom figom u džepu. Šta to znači? Kao da nisi prisutan, da onako malo, sad ću ja to raditi. I voleo bih, nadam se iskreno da je tako. Da, ja isto. Vi znam da imaš još pitanja. Kako uspijete naučiti tekst za predstavu koja traje više od 1 sata? Koliko vam dugo treba da to napravite? To je jedno često pitanje koje mi dobijamo, a u suštini je najlakši deo posla naučiti tekst. Jer ti kada kreću probe, imamo probe koje su za stolom i samo čitamo tekst. Da. I ti nekako, posle nekoliko tih proba, ti polako ga nekako savladavaš. Postoje neki delovi teksta koje moraš mnogo da učiš kod kuće. Postoje glumci koji to rade mnogo više, koji dolaze na prvu probu sa naučenim tekstom. Ali nekako, ako slušaš partnera, često ćeš znati šta treba da kažeš. I nekako to učenje teksta je stvarno najlakši deo posla. Da. Postoji neki kolege kojima je to malo teže. Neću ih pominjati, jedna čak igra u ovoj predstavi. Ali dobro, velika kazališta imaju i posebno zanimanje, suplera. Tako da i to postoji zanimanje i za to. To je isto legitimno. A htjela sam te pitati, Vida, kako ti se svidjela scenografija u ovoj predstavi? Pa scenografija, wow. Znači, ove kao vreće, pijeska, meni to super. I ove gume, meni baš super to ideja. Odmah se, brzo se mijenja scenografija. To je baš dobro. Kao iz obične pozornice nastane plaža. Direkt plaža. I onda kad je mama umrla, onda svu zemlju na pozornicu i onda kao grob. To mi je isto bilo super. Da. A što misliš, bi li ova priča mogla biti ispričana, što misliš zašto su baš koristili lutke u ovoj predstavi? Pa, ja mislim da bi se kao lutkama najviše nekak izrazili prema predstavi i da budu kao baš ti likovi koji su oni odlučili, da ste vi odlučili koji da budu. I onda tak kao da lutke budu. Svatko od nas može biti taj lik. Da. A misliš da to ima neke veze s time da su oni djeca? Pa, da. U predstavama svaki lik, svaki glumac, ja kao imam osjećaj da se pretvori u dijete. Ovako u dječjim predstavama. Da se odmah pretvori u dijete. I kao reagira kod dijete, igra se kod dijete. I to mi je baš fora. Da.
Peđa, jesi se ti pretvorio u dijete sad dok si igrao? Pa ja se stalno pretvaram u dete i na sceni i u privatnom životu, tako da, da. A kako vi u vašem kazalištu jeste podijeljeni kao ansambl? Glumite svi u svim produkcijama ili posebno imate koji su glume u lutkarskoj sceni? To je jedno pozorište koje ima dve scene, lutkarsku i dramsku scenu. I uglavnom postoji dva posebna ansambla. Jedan je direktor, ali su dva potpuno posebna ansambla. Retko kada glumci sa lutkarske scene igraju na dramskoj i obrnuto, tako da funkcionišemo tako. Ja sam deo lutkarske scene, možda bih voleo nekad nešto ako me bude zanimalo da odigram i na dramskoj, međutim ja sam toliko zavoleo ovo što radim, a to je stvarno splet jednih okolnosti koje ja nikada nisam očekivao. Nikad nisam mislio da ću se baviti pogotovo lutkarstvom. Verovao sam da ću se baviti pozorištem za decu, to me je nekako zanimalo, ali lutkarstvom ni na kraj pameti. I to se tako slučajno jednom desilo i ja sam se jako u to zaljubio i sad ne želim da budem nigde drugde trenutno. A kako je kod vas, mislim, meni je super uopće što imate lutkarsku scenu u tako velikom kazalištu. I kakav je repertoar? Da li kao svaka je predstava ovako malo drugačija poput ove ili ima svega? Pa ima svega. Ima svega. Mislim da ljudi koji prave repertoarsku politiku da nekako baš paze na to šta radimo i sa kim radimo da bi nam nekako repertoar bio raznovrstan. Ono što je meni jako drago je što ne radimo neke stvari koje ja ne bih voleo, a to su neke, što mi danas pričamo, tezgije predstave za decu. Toga nema. Imamo predstave za malu decu, imamo predstave za decu nekog starijeg uzrasta. I u posljednje vreme ja stvarno imam sreću da od kad sam došao u pozorište su krenuli da dolaze neki predivni ljudi koji jako žele da se bave pozorištem za decu. Vrlo iskreno. I to su neki, stvarno sam imao sreću da radim sa rediteljima kao što je Milja, kao što je Sonja Petrović, kao što je Petar Pejaković, kao što je Nikola Zavišić. Čekaj da pišem. Piši. Stvarno su, ozbiljno se time bave i stvarno mislim da imam mnogo sreće i samo se nadam da će se tako i nastaviti. Baš mi je drago. A možeš sada, molim te, i pitati ti nešto o vidu. Jel tebe nešto posebno zanima vezano za ovu predstavu, za današnju izvedbu, recimo? Morat ću da razmislim. I nešto sam je usput pitao neke stvari. Ono što mi je bilo bitno je to da li su neke stvari bile strašne za gledanje. Stalno nekako mi se plašimo da li je to... Pitao sam te lice da li ti je smetalo što nemaju lica. Nije. Ne, to mi je bilo. Izvina, Vido, nemam trenutno pitanje, ali setit ću se. To je zato što imate kontrolne izvedbe, ali to je jako lijepo. Mnogo stvari divnih je reklo i neko usput sam je postavio neka podpitanja na koje je vrlo dobro odgovarala. A Vida, bili ti kao jednog dana, ako ćeš postati glumica, budući da ideš na dramsku i zanimate to, jako to voliš, jel te privlači lutkarstvo ili kako ti se to čini sad? Da, doma ovak radim lutkice. Doma radim lutkice i onda se igram ovak s njima i stalno, svaki dan, barem jednu onak. Imam ih dosta puno. Ti ih praviš? Pa ili da, kupiš? od kartona. Od kartona? Da, od kartona ih napravim. I onda se igram s njima ovak i to mi je baš zabavno. To su mi ko plišanci. Ko da skupljam plišance. Samo radim. Ali mnogo divnije što ih ne skupljaš plišance, nego što ih praviš. Da, u tome je stvar. A misliš li da se u kazalištu može puno toga više reći uz pomoć lutke, nego možda što može čovjek prenijeti? Pa, kako kad? Ovisi kakva je predstava onda. Tako je. Genijalno. Ljudi, evo ga, mislim, nekako školski smo ovako priveli razgovor kraju. Tako da ako još smisliš neko pitanje za Vidu, Vida ti isto, sad vam je zadnji čas. Nakon toga se možemo ići družiti. Nadam se da nas redateljica gleda i nadam se da se pozdrav za Milju i cijelu autorsku ekipu. Prošle godine, moram napomenuti, gledali smo njenu predstavu Akiko. Predivna predstava. Jako smo sretni što možemo gledati. Što je redateljica ponudila još jedan naslov.
Meni je jako isto zanimljivo što jedna ovakva predstava nije od jučer. Znači igrate predstavu već nekoliko godina, zar ne? Tako je. I baš je nekako moćna i aktualna, ne jenjava i nadam se da ćete još dugo I ono što je divno, što je ne jenjava ni za nas. Igrali smo je mnogo puta, mi danas posle predstave jedno smo se sastavili jer nas baš emotivno pogađa i to je ono što mislim da je divno kad nekako i mi smo pogođeni onime čime je i publika. Da. A je li je igrate jako puno kod vas u kazalištu u Zrenjaninu? Ne, recimo jednom mesečno, tako otprilike. Ali okej, to kroz sve godine, to nije nekad tako bude loše. jednom u 2 meseca, ali da. Nadam se da ćemo ići na još festivala, nadam se. Tako da. Super. Vida, ništa, nadam se da ćeš uspjeti nagovoriti svoje prijatelje da nam dođu do kraja festivala, pogledati koju predstavu. Da. A danas nisu Gigu gledali, ko im kriv? Da, mislim, ja im nisam kriva. Ništa, ja sad ću zaključiti ovaj razgovor. Pozvat ću gledatelje koji nadam se da postoje, osim Milje. Pozvat ću vas još da dođete pogledati predstave koje igraju do kraja festivala. Sutra gledamo predstavu Negdje drugdje iz Ljubljane, Lutkarsko kazalište iz Ljubljane i u subotu Domaće snage predstavlja predstava Moris, Lofta i UO. Tako da dođite, još imate šanse pratiti naš festival, pogledajte program i sad ću završiti. Hvala svima. Hvala Vida mnogo. Bog!